die young bad girls, do it well. Live fast, die young bad girls, do it well. Live fast, die young bad girls, do it well. Live fast, die young bad girls, do it well. My chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Beldurbari programa gazteekin indarkeria sexista prebenitzeko programa bat da. Iniciar procesos de reflexión y de debate para que identifiquen la violencia sexista. Instituzio ezberdinek bultzatutako programa bat da. Programa orokor bat da, baina gero herri bakoitzak udalek landu egiten dute berdintasun arloetatik. Lehenik eta behin identifikatzen da gazteak non dauden. Ikusten dugu gazteak ikastetxeetan daudela, esparru informaletan edo gazteleku gaztegunetan daudela, lonjetan. Los clubes deportivos, las fiestas, con diferentes herramientas, llegar a la gente joven para que se pueda sentir identificada con este programa y que puedan ser activos y activas en los procesos que se inician en los municipios. Ampliar la mirada sobre la violencia, que no solamente se centra en una violencia física en las relaciones de parejas heterosexuales. Trabajamos más allá de los micromachismos, vamos bajando hasta dónde pueden encontrar, dónde se encuentra en su vida cotidiana esa violencia sexista, para que puedan identificarlo tanto ellas como ellos, que ellos no sean partícipes y ellas sepan identificar y tengan una actitud sobre todo de empoderamiento y sepan hacer frente a esas actitudes sexistas que se les presentan en su día a día. Beldurbari jarrera esaten dugunean, azkenean da, gu nahi dugu gaztea gai izatea indarkeria sexistari aurre egiteko eta horren inguruan beste jarrera edo eredu positibo batzuk sortzea. Garrantzitsua da gazteek ukitzea beste eredu positibo batzuk bai mutilena, bai neskenak. Ze gizartean azkenean dauden gizon eta emakumeen ereduak ez dirain positiboak. Que las chicas trabajen en un empoderamiento, para un empoderamiento individual y colectivo y trabajar con los chicos para que rompan con ese corporativismo masculino que existe, para romper con esa masculinidad hegemónica que vivimos en la sociedad y crear alianzas positivas entre chicos y chicas. Esango nukena da, gazteak, helduak edo denok badaukagula aukera gure ingurunean gauzak aldatzeko, gauzak eraldatzeko, gizarte ezberdintasuna dauden gizarte baten bizi garela, eta eurak honetaz jabetuz gero eta aktiboak izanez gero, gauzako bera joango direla eta berdintasuna lortu dezakegula. Orduan, eurak bai badaukatela aukera bizimodu hobeagoak sortzeko, harreman hobeagoak edukitzeko eta horrek gero ondorio positiboak edukiko ditu beste gazte batzuengan eta ereduak izan daitezke beste batzuentzako. Orduan animatu daitezela.